No, asibingelele emini sikuseni i-Third Eye Media ikhona phakathi kwethu ama-games ethu our annual games aseShakavili okuyiwona ehlezi sidlala ngawo ngomhla 26 sila namhlanje ukuzela abantu abasha kakhulukazi ukuthi abazivocavoce ne-social cohesion namhlanje kuyiholide le-Boxing Day siba nalemidlalo every year ukwenza sure ukuthi abantu abasha nomphakathi uyasondela ngezikhathi zonke. So sikhona ke manje siqalile imidlalo yethu iyophela ntambama futhi sizohlangana futhi somewhere tennis court kube nayo into yokuhlangana singabadlali phakathi ukwenza sure ukuthi lento ye-social cohesion siyayenza siyigqugquzela kwemphakathini yethu ukuba asibe sonke ndawonye ngezikhathi zonke. Namhlanje-ke silapha-ke kulama games ngama-annual games esifisa ukuba eminyakeni ozayo abe sezingeni elicishe ukuba libe ngaphezulu ngalawo mazwi lawo ukwenza sure ukuthi siwumphakathi siyawumema ukuthi usondele nangapha sizodlala sonke ukwenza sure ukuthi siyahlangana siwumphakathi ukuzolekelela abantu abasha ukuzodlala imidlalo. So in this annual games ayaqhubeka na next year akhona sizokho siphushe njalo. Councillor SP Msoyiso. Shiya phansi wemngana Milton Msolo usodla idasti webrawa Milton Msolo sanibona ukuthi umphakathi lo okhulumayo eShakavili wathini kodwa namhlanje umhla 26 December sihlangene kuma-sports grounds sizokwenza ama-inter-section games asiqhubekele phezulu kakhulu. Inhloso yalama-game is to bring the community together ukuthi kwaze ukuthi noma sihlale egcemeni engafani kodwa siwumuntu oyedwa siwumzimba owodwa across all political parties, across all other fraternities, religions and the like. So namhlanje nje sijubilate, si-happy mhla 26 nakusasa 27 sizobe sijabule.